Matiz'in akçası. Matiz'iniz kança? Көп болса 50 000 сомда. Senin özü matizin var mı senin? Matizin hem çoktu senin. Bilesiz ғой мен қандай машинада жүргенімді әже. Ben minip жүргөнüm bir önük eкен, onu uqtum ben. Bir ön maşinası. Siz reklama менен, video обращение менен иш кылсаңыз әже, мынтип отурсаңыз отура бересиз. 2018'den beri oturasыз, ушуну түшүндүм. Же бир үй албадыңыз, же бир матизиңиз алмашпады. 2007 жылдан beri oturasыз әже. Başka iş kılsаңыз. Sen Kazakistan'a barıp işleyen işteysin. Sorularım ne oldu? Şoranı Kuda kalırsa, bir cumadan başlalar Kuda kalırsa. Biznes yürütüyorlar. Men emem, na invalid adam, mağa tanışma. Men ayal kişiyim. Sen erkeksin işte, bilsin. Çok ayal kişisiz, bir toçka açık vereyim, bir toçka. Ошол жерде şora satasız. Sen özün, Zakaz al. Özün biznesin önük durup alsan birisi. Hazır misal sizde Kırgızistan'da bir tanıyın. Bu biznes kılsan sizden alın. Detkoşçum mu Kazaklar gizbeydi attım diye. Men öyle. Birinci özünü açsın duran bizneste. Мысалы sizdeki bazı Kırgızistan tanıyıklar Ozabcan. Siz reklamadan жақсы işleseniz болады, biznesten жақсы ol көтеріліп кетсеңіз болады. Sizді бары tanıyık da. Yukarılar, tuğanlar vurma. Vur. Atыңызды шығарып алдыңыз, азыр любой tanıyık. Miss Roza desem бүт бары tanıyık. Қолдайды элек бизнес қылсаңыз. Toylarga çıkıp halı tülek açsanız bunu Oturgan kafenin hazayınımı deyip bu. Kafenin hazayını men bolam şu жерде. Gelip çay içip kettiңiz болбойсуз. Көздөрүңүз киртейип калыптыр. Bir жумадан бери ысык тамак иче эле окшойсуз. Арттап калыпсыз. Келиң да отамга кафемге келип çay içip кетпейсизби? Men hazır uydan orama mantılады jedi. Men kursağım tok. Sen ötkende men kursağım açtı dep gelmedin mi? Gözün kirteyip. İşe abje meni koldu koydu içkime kursağım aç ölgeni kaldım dep geldim ama. Gözün kirteyip. Gözünüzge karap ашқазаныңыз қақ азыр таниман мен. Жылдан бері ысык тамақ іше эле экенсиң да, о караңгы көзүңүздөн да атып жатат да. Киртеп калыпсыз, өңүңүз азып, аны артып калгансыз. Кадимкиде өткөндөгүдөй бодур эмессиз. Слабыйсыз да азыр өтө эле. Иммунитетиң түшүп кеткен. Allah'a şükür kusак. Тыты бир Mantı yedim. Тыты бир коюп койсоң, рас апеттин мачысын родной сүйлөн тыты. Ben ötkün açık açık. Güneşki menen su içip жүрдüm ötkün açık. Gözü gitti. Like basağız, like. Жили уурдап кетти дейт. Ондай кылбаң камчы. Men uğraştım. Ben Өткөндө бирөөнү таанып алган эле бирөөлөрдүн тоюна кирип жилик көтөрүп чыгып кетсиз го. boyasda al uşak jönün alın. Göre almağa sağ okşağınlar çıkaratan. Sağ okşağın kalpçılar çıkaratan. Эки роза уруп койсоңор, ким роза ура эле, эки роза. Sağ okşağın Эки роза уруп койсоңор, эки роза. Испытаниядан өтүп кетели. Akşı şartlıklar çıkaratan. Эки роза өттүк. Тыты бир коюп болуп көк жалым. Ак барсың, ассалому алейкум, ак барсың көк жалым. Boşa meni jiliklerim göre almağa kalgansılar da manda üyü alganda. Bular göre almayana uşak çıkarıp durar. Ben jiliklerim manda gösterdim o üyü al. Uşunda. Sıdık. Manda jilikleri jey alasın mı sen dedim o. Manda jey alasın mı manda jiliklerdi. Sen toyga hiç kim çakırmayın dedim o. Senin kadırın yok toylarda dedim o. Oşağını hit bolup ketti.
О, ресторандан бері ошону коюп атат. Мен голосум хит болуп кетиптир. Сыдык мына жийлик жей аласыңбы өзү дегенчи. Ошону бул көрүп калган, анан бул ошол ушактарды сүйлөп атышат, калыптарды жал. Бауыржан, сен ошондой жийлик жей аласыңбы өзү? Сен тойго эч ким чакырбайт вообще. Кадырың жок сен вообще. Сен жалаң кафеден ичесиң. Вообще сен тойго барганын көрө элекмин сен. Кадырың жок да ошончу сен тойго чакырбайт. Ошо сөзүң Мендей бол тойго барганда сен ондо мактанып өлүп калчу экенсиң. Мына мен жийлигим деп. Менде учаларды жедим эле тойдон. Жеген эмес да анан муун чыкпай отурат. Только жанагы кафеде шашлык кебаптарды жейт. Бошонойлу.